rongbol na chanchin ngai thatu te in zawai in chi beivek ule kaming chu zo chhuan moi chong thu kania voina rongbol na chanchin kan ngai thak le tur chu shisel na kong ngai ven ti ani ama sain kan editor kam chhuak elo ngai thlangu he rongbol na chanchin hi kumsang ni paru khan chalai rongbol na chanchin na tel ani to a kumsom aral nuwa papua new guinea katlo chumin ben hi ka muwa tu na chanchin kan ngai thak bak chu karlia ngai thak le aniang sangni paru kami angin chanchin dik tak kan ron chwale e ole bena chanchin hi keima chanchin angin kan ron soi me ange Christian chung kwa changa Selian ni meila pathian chungchang hi kan chitlem em meya kumsom panhi kan lo ni in Bible kan char chan ve chawa Leviticus bungsom pakhat kan char chuan ransa chungchanga ethiang le thiang lo alo injak chek meya voksa hi ethiang lo ani thu kan shat phei chuan makkatingang meya Papua New Guinea chuan voksa hi kan cho ezinga poimo tak ani china kan pastor ne na chuan thil chang jok sha du in zo ka du hle meya Pastor, Bible ahan voksa elo turti kachera masikan a book sia engi omzia katia Pastor chuanin pathian thil siam tin reng te hi pathian in tha ati em te kha ania chu wangin voksa po engsa po kan a thelom atia Pastor chana chuan kalung oi tok che lova mishil ba ka hian engemaw tak chu a omin kashia kachung ten hena chuan tuna chang chuan voksa hi ka ei to lawang katia a chan le wang engma shilem lo ma se min ei lui tir chu an tumbik ta chuang lova 7-day Adventist havin voksan ei ve ngai lo ti kan sha chuan anni chu ko shan dik tak anni don chu katia ti chuan shat bel chakin zo da tam tak ka zo chanta ani 7-day Adventist ka shat ve chun la chu no pang ke ma aya kum tam fak lawa upa hi nia ani chuan kan ko shana ronin khom ve phot mero atia ti chuan an biak in mel thum kilometer nga la hla chuan min shwaya Jum Khatsu Primary School ka zo hlem hian ka unaw pa hian voksa atala ahem mina ei turin minnor luya atuizia minwan khumvela tlem chu ka han ke khavia chu minu chuan ko manuam thei tang anglawa ka sikul kalna la chuan thlem tu hi antam em meya mezial zu drugs le thir thalo ti chin ve tur han min thlem na sahlom chin ema thir thalo ni chu ka shia ma se min chaina sa thin ema wangin kalo tem ve ta rivak lo nuwa chuan me chu ka het ema ni khata chuan bom khat ka thatok reng meya kan sikula chuan pol kwa thleng chau ka zir theya chumi zo a chuan khai sikula nge kan chun zumang ti in kan soi hau nak china Kabiu fa Adventist sikula kalkadu thu kan soi chuan ka chhan te chuan min lui zat khop mea chuwang chuan sikul danga dilna ka thelut ve ta ma se min lo pom mei lova ti chuan kum khat chu ka hlau ta der me ani kumlo thar chuan ka pa chuan Kabiu fa sikula ikal theyang min tia makati khop mea ma se me zazu ka rem lawang Kabiu fa mona chuan me zu kan phal lova ati chun zoma me zal ban san tum chuan Kabiu fa sikul chu ka thleng ve ta ma se kari nangotin me zuk ban san chu alo ol ai lawa ka chian chhar thar te la chu an felwak big lova class lan bovin me zuk dan kan gei to china kan how tu pakhat chuan har sat nai nei chuan min shilla ka pui thayang che min tia har sat na shil chu khoilama chan pui na dil tur pu in ka bengam ngai lo shimani ka fel vak lo thu chu ka mark la minatwar ka fel vak lo nu chuan ka mark la minatwara ka fel ve chuan ka pai na sha thuna alungai don hlemeya chu wangin zirne lama ka insorbing achul te ka sha meza zuk po ka simachul ma se ke ma me chuan ka hne thei si lo chanpui turin pathian au chaberin ka sha pathian ne na jing tin chung chain mezal ka sim thei nan min pui turin ka ngen chot me ani semester top chuan kan result ngakin kanom chap meya nakuma kan local le theidon le don lo kan result chuan ashil tlat sia min na chuak don nge khongai na hnoya min lapom le don ti ani ber meya kalokir ve le theinan pathian ne na ka chongchai china Vice Principal in min han ko chuan khongai na probation hnoya omin ka du chuan lokir le thei kani thu min shila ka kir le don chuan ka nun po ka thak achul thu min shil ngal boka ka in thak danglam to nge yang ti in ka tiama ka chan te phei chu an hno chhuak fekani ina ka hon hu chuan ka nu hne na mezel ka sim du thu le 7-day Adventist biak ina in khom ka du thu ka shila ani chu alom khop meya idu phot chuan kal chin donya ke po ka in khom ve chin kha tuna chuan ka man chang chuan ka lo in khom pui viang che ti in min fui sawa
Sikul kan lo let le chuan pastor hne na kanun hi iswa hne na hlan ka dua baptisma class ka zom ve du thu te ka shila pathian thu han zir bel chu nom ka ti khop meya atopa chuan pathian chu eng ang cha nge kalo shi ve thiam chan ve ta ani pathian khonga ina zara mi zal chu ka ngei ve ta khem na tam tak chu ma chon tur aum ti ka sha ma se min pui turin pathian ka dil china ka chan te ne na po pathian he na thu ka tiam to a rinom taka om ka tum thu ka shil hlama rivak lo nuwa chuan baptisma chu ka changa kanu po in thu tiam angin bekina minin khom pui china kan chung kwa a kanin khom ho the nan kan chong trai don chin ani Ben Pilisi chuan Kabiufa Adventist Chingin Paul som pani chu azove ta accounting lamzir chunzom zel atuma ben chuan rin om taka pathian azui zel theinan le anin chunga shat pui na tho zel theinan ichong chai pui zelang o ole Ben Pilisi achanchin hi achunzom na karlia karanti chwak le dona ilongai thale effect donya begwarna thutlem ilongai thak chunzomang Papua New Guinea Union Mission hi kumsang khazakwa somlei pakwa din ania South Pacific Union chunga member nga ber ania Papua New Guinea Union Mission a hian member noi ni singli zahni le pangalai an ommek ani Kaushan zakwa somruk pahni amin company sang ni zariat somnga pahni anom mek ani